engel go naar Johannes voor Sori disi. Jompo go naar 11. Vers 11. Midden de alpha, nanga de omega. De first one, nanga de last one. En sang je de shi, schrijf dat hij na in een boek. Atak sau shi, am schrijven in een boek. No, if he schrijft was in een boek, mi brada, saim do. Im lezen, saim do. Im lezen, saim do. Saim do. Im lezen, de arkisa gado takite yo lezen. Kim vers. Vers 3. Blessie voor de suma, dit is de lezen. Hier is gado takite. Blessie voor asma sa u lezen. En sa lezen a Bijbel. A Bijbel na uno buku. That's right. I go baka bigi lees a Bijbel. A Bijbel dis na uno for lusu. Okay? A Bijbel dis also roof of lobu schrijf baka. Okay? Lazy. 11. Vers 11. Mi de alpha, nanga de omega. De first one, nanga de last one. Hey, mi brada. Mi brada, kom on crossbay. Kom. Mi brada, mi aksi mi brada. No, this say. This say, inong baba kasi. This same kom. Oi. Arkino, kom. Ade brada fi de jato. Jato? De mano brada? Huh? Jato? Okay. No, me aksi de brada. Crestas. Amandisi. Suma, Crestas na a white man of one black man. Huh? Okay, no sabito. Okay, that will leer de brada funu no. Dat arkirosto. Da bakati de, da isabi. Okay? Ogodoro. Vers 11. Midela la de alpha, nanga de omega. De first one, nanga de last one. En sang je de shi, schrijf die dat hij na in een boek. Dus in zo'n boek dat schrijven in een Bijbel. Daarom make alles dat we doen, na uit de Bijbel we lezen. Oké? I'm sorry voor Johannes, sa Johannes shi, na dat schrijf in een Bijbel. Oké? Lezen. Vers 11. No, goed. En sending hem go naar de vers 12. En mi ben draai loon toe. Pushi zijn dat stem disi betaki nangami. Zie, Johannes, tak a draai loon toe. En wat drama bedring. Voor luku. Asansa aishi. Etakangen. Oké? Lezen. En die mi ben draai loon toe. Mi ben si seibi go to kandratiki. Zie, sa Johannes beshi. Seibi go to kandratiki. Okay? No. Don't want this up kandratiki. I want this. Uma abi. Keri. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Dat na sa Bijbel taki. Jaso, no one kandratiki no de. Okay? Lazy. En a mindri voor dem seibi kandratiki. Wan suma bende leki suma pikin. Wan suma bende leki suma pikin. Na mindrif de seibi kandratiki. Okay? Lazy. Disi beweru wan crossi. Te leki hem futu. A beweru wan crossi. Hey, wan yeye. Wan case ko ma weer crossi. Saim abi fu weer crossi. Huh? Im ap wan skin. Ja toch? Wan yeye no ma weer crossi. Ja toch? Okay, lazy. Nanga wan go to crossi. Loon to hem borsu. Nanga wan go to crossi loon to hem borsu. Lazy. Hem ede. Nanga hem wiri. Beweti leki katum. En weti leki sneeuw. Okay, attack en wiri be wet leki katum en wet leki sneeuw. Sneeuw na wan kleur no ma abi. Ma katum i apu men kleur. Dus katum ay soria a structuur van wiri. I ap tu wiri a grontapu. Je hebt grati wiri nanga katum wiri. Suma na grontapu ap katum wiri. Katum wiri te igwa barber. I ka kise na gronko inwa leki katum. Suma ap katum wiri. A black man. A man disi no ap katum wiri. Na dagu wiri ja. Okay? A man disi no ap katum wiri. A man disi ap katum wiri. That's right. Okay? The suma itaki. Black man. Ma o lees godoro. Lazy. Hem ede. Nanga hem wiri. Beweti leki katum. En weti leki sneeuw. Hem ai. Bedeleki wa fire flam. Ai bedele kwa fire flam. Want zij de te utring way, uno jongwe te unom kotring way. Maar de manga bigi wanja te una kwa pchisandai aere di mai no mak trungu. Plus ino go bayen ta pasabat.
en in drink drungu, oké? Maar to dringen dat u aye ko ready. Amais aye ko ready. De man jana blow de aye ko blow brung anga de soort van dat. Ja, so aba ready aye, oké? Lees Vers 15. En hem voetu bedeleki fini kopro. Disi den ben brong na ini wa onfu. Oké, dis na kopro. Anga sumai pas. A wet man disi of nanga uko unuja. Nanga sumai pas. Nanga blaka man. Da efi bromeng. Da ay komoro blaka. De sumana krestas. One blaka man. That's right. Okay? No. Krestas na one blaka man. Maar dat ano alaite. Shalom, Israel. This is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can view all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Download the app today. Shalom. Want fu saptak Christus na wan blaka man, no chari go in a kono kondre. Okay? No. Sa you must do. Di saptak yun na Israel. Give Deuteronomium 10 of 20, no? Is that? Yeah. Even adise wa. Sa do saptak uno na Israel. Libera na. Sa do, want no is saptak yun na? Yuna? Israel? Israel, 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 Israel. Unu na de Israelita. Okay? No. Sa do fu fena kodu kondre. Sa do want fu saptak Christus blaka, bla mooi, yado, maar sa do. Bring it out. Sa do. Ina sabi? Okay, er kan no probleem, maar yo ayo leer no. Lees. A boek van Deuteronomium, hoofdstuk 10, vers 12. En no Israël. En no Israël. Dus no. Die kusabit ba tak Christus blaka, tak yuna Israël, tak adoy tak no Israël. No mi brada, sana ne bibaka? Jegan. Want tide isondu ibaita pa sabat may no. Besabi. Dat daarom mek betri snap arkiti de lazy. En no Israël. Sang masra, you gotta commander you fudu. Boiti, fu vrede, masra you gado. En fu waka na ala hem pasi. Si en fu waka na ala hem pasi. Sana de pasif gado. Sana de pasif. Huh? Huh? A waarheid. That's right. See? A waarheid. Tatak a pasi. Na waarheid. Bring it out. Na pasi. Give me pasi. Psalm 119 vers 1. Blessie voor de suma. Die is no pori hem schreef na in de passie. Die is de waka na in de wet voor masra. This is a waka na in the wet for masra. Dat na a pasi. Okay? This is a waka in a wet for masra. Is up tidena so day, tidena a Sabbath day. Tidena a Sabbath day. That's right. You see? Tidena a Sabbath day, my brother. You see? Sori tak tidena a Sabbath day. Exodus 20, verse 8. Kom ak suwasan. Mister. Faka mister. Yawa princess. Huh? Say that key? Okay. Kom ak suwasan. If you are poasa, you want make a wear so. Not up. Huh? Take up biggie if you have one measure. You want make a wear so. Mister no sabi. Mame tay butak. Te you come biggie. You measure you ching. Nanga afra usay wani anom wear so. That's right. Yato, want gado e Sori in a Bijbel tak na wan wet. So net us dweru tak Israel en na wan Israelit ook. Yato, uno mag wear so. Na wan huru vrouw e wear so. Okay? Dat na sa we leer unu. Go na Exodus 20. Bring it out. Boek van Exodus, hoofdstuk 20, vers 8. Membre de Sabbath day, voor hoor heb Santa. You sa roko 60 day langer, en do Allah you roko. You see, you sa uroko 60 day langer, en do Allah you uroko. Lazy? Maar die voor 7 day, de da Sabbath voor Masra you gado. Si ma do 7 day de a Sabbath voor Masra you gado mi barada. You see? Kap a Sabbath, uno mag buy and say lazy. You know musu do ini wa roko tapu that day dati. Uno mag do no uroko tap a day that lazy. No you, if you man piking, if you uma piking,
If you man dinari, if you uma dinari. Zie, dus nog des maar zij wuroko gima wuroko. So ook to uno mag bij, gim Nehemia. Koso ritak uno mag bij, dat if him go, ik kan go. Maar een nummer, voor de gemeene landsweg, nummer 22. Tide, vanaf 2 uur we dape. Amoro boezan fibe doet tide, na fibe jumpo in een bus. Isaka gemeene landsweg, idange een Bijbel, een pen, een schrift. Dan je kon tek you story. Faf de wa man. Is dat het? Want is dat faf de wa man? Inosabi toch? Mi lo babaraf mi ja aitak voor de Sunday. You, is dat faf de wa man? Inosabi. You, wete, mijn colère. You, Inosabi. Is het toch? Dat is om colère. Bakadisi wo leren faf de wa man. Lees. Aboek van Nehemia, hoofdstuk 10, vers 31. En if u den volk voor de kondre, se chari kudu, if u nyanyang, fu seri, na de sabbat dat we not sabai them, na de sabbat. You see, if the folk who they try follow them up the wengri who uno mak buy tap a sabbat, uno ne buy tap a sabbat, you can do it out too. What is a nation? Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is you. And finally, my brethren, be strong in the Lord. His word